Mama. Yamo akaba. You so. Na bibia boko dia. And you're crown to me, boy. I'm your doctor. Wow. all right. Boga. Na udi ankasa edison. Na smart, to be so chese woni mi diana. Na be so chese woni mi di. Minimudi be for the sake of me viewers. I so musu hu din. Oh editor phone do. Editors dey obi. Mo fento ase ma we. Wow. Yes eh. Who say interview obi akọ interviewer. Ye bisa ne din ansa ne ye bisa ne ye ya obeye numtuni ne ekeka ho. Nti ne ye bebisa obi ano. Ese obro ho asese ne ti bia na utumi ansa ye. Mo de ba interview a mo nka de a ye ba ye no. All viewers, I boko mu nsa djuma we de munum se ne ete. Okay. Ghana has say artist ben ana usua nanamo. Artist ben na usua nanamo. Yeah. Me a me ho na usua me nanamo. Unsa artist bi e ba owo bi a wo usua no. So ati ase ansa na e ma no ape. Da bi me say me a me ho na me usua because me sha ase me ana me sha ase. Man fo bi an sha ase. And me hu ni say nam ahantan ti na ase still na ogusu. Da bi smart da o be say ada o so me a tell say yeah what dey awotre. What dey pesa pra o. All right. I was ya say na ade akoye dia. O dey hwe camera ni me na to YouTube for ne for kakra na ka bibi che YouTube to o for kakra. Nemle me na me to youth for no fo. Adamu ne se, mu ni papa, mu ni na o. Hwe. Me ni time am to obi afu. Nti chale da o ye. Eya ma o ye. O papa o ma me. O mu se ko ranga no abeboa o. Me ni time o. Hwe. Hi. Ba bibia boko de. O ba wa fa bibia. Da bi o be so chem se de. Na smart. Da bi o be so chem se de. Are manager dey ba so chire me no. Are one chire no ne a ye be ya na. E be dey agba say dey. One chire no ne a wo ba be ye. One chire so ba interview. Nipa ni ba interview. Na fa na me jina no. Da bi e fa na me jina no. E fa na me jina, e interview ase na me jina no. Na o ye di. KwakuSmart TV na me jina ase no. Charlie, me be ana me fi ba ya no, ma twi mo nya botre ma. David director. She. Manager we. Manager. Ada mu fe ne manager no man chire no ne a o ba be ya na. Manager, mo mo ti ase de ti am so mo ase. Mo mo ti ase. She. We say da phone keke. Ada unu obi won tokwa bi ana. Obi ani tukwa. Na do na ase ye bi sawasam na ase bubu kasa se na se bi wa fa bi di wo foma. Ada smart to ye di matema na. Me no watam ne wo ye di e chale me ya wo ye di me nti ase. O ti ase se interview na ye no dey na be se me ye bi o. E bi aboko dey. Bibia boko. Ye ba interview amon bisa asema o se mu bisa e. Na mo ma ye de ti match caption match bibi pasa bi mu se di hwe. Dabi. Na mo match on sem bi ase se ni book ni mu kra na se. Mo da tag ye di den mo di pay followers ni we ntino. Hwe. Instagram dey me dey bro. To so na ko na me dey busa for interview. Dabi mu wa sa jo mic. Next time you know. Charlie. Abusia mo fan chame wate mo fan chame eto de bia ye won krofo bi wo ho no ma ye do mo ba show so a wanya abotra ba ye ne ayenye ana ye nso no ye tu ye ho asi wo se ye be interview krofo upcomers for no mo ba foforo ye tu ye ho asi wo no ye be boam na mo so motumi ahyenan se ne be wiase nyina bete mo nka na ne abrantie we be ye wa ha ne de menti ase like onu obi e wasem wa sorry atwa fa ye so ko. Follow me, I share video, subscribe to my YouTube channel, no mami. Idina KwakuSmart, subscribe to KwakuSmart TV, mami. My crowd.